Dobar dan. Ovo je prezentacija o biber spreju, suzavcima i elektrošokerima kao sredstvo samoodbrane. Nažalost, u današnje vrijeme je postalo nužno da se razmišlja i o samoodbrani, ali na takav način da brzo i efikasno zaštitite sebe i da u što kraćem roku uspijete da potražite pomoć policije ili neke druge osobe. U tom svetlu predstavljamo vam par proizvoda koji mogu biti tanka linija od toga da postanete žrtva ili da uspijete da se odbranite. Kao vrlo i efikasno i lako za korištenje sredstvo imate biber sprej ili suzavac. To su ovi proizvodi ovdje. Oni dolaze u različitim pakovanjima, pogodni su za nošenje, kako za muškarce, tako i za ženske osobe. Dolaze u različitim zapremninama i veličinama, a razlikuju se i po jačini spreja koji izbacuju. Pored biber sprejeva i suzavaca, postoje i elektrošokeri kao vrlo efikasno sredstvo samoodbrane. O svakom od ovih proizvoda imate posebnu stranicu sa posebnom prezentacijom o svakom proizvodu. Vaš agent 007. Hvala.